Limpopo province uDr Mkhulu okhulumayo umbelambelana uSikhovesa Lamba sadla mehlaso phansi kwaMhlabiyelingana eKZN inyanga umthakatho waziwayo endaweni yaseLimpopo eGiyani Malamlela sekunendawo kaDr Mkhulu lapha engisebenzela khona njengamanje endaweni yakaMdabula lapha ya Hasani Dakari village lezo ndawo lezo ke ngilapho phansi kwenkosi ngisemakhaya ngihlala kwi-village ilapho khona isigodlo sami njengamanje kunento engifuna ukunitshela wona abantu bakithi niyazi ukuthi uyabona mawuthakatha uyanyamalala abantu bangakuboni ngiphethe ikhubalo lokuthi uma ngabe ufuna abantu bangakuboni ungaba sePulukwana abantu bangakuboni ube seLimpopo abantu bangakuboni ube seDzanini abantu bangakuboni ushintsha wena nje ngifuna ukunibonisa ukuthi ubuthakathi kaMhlabiyelingana bukhona njengamanje ngikhona ke naseGiyani umuntu ofuna ukungifonela izona inamba zami lezo zivelayo ake nginibonise ukuthi kahle uma nginyamalala kanjani ake nginibonise ngiyabuya ubuyile umbelambelana uyangibona njengamanje noma ungiboni ngikhona ngifuna ukunikhombisa ukuthi ubuthakathi benziwa kanje uyabona njengamanje yimina lo ngikhona lento la ngewusangibona ke pha manje noma nawe uma ngikunike lento yokuthi ungabonakali noma ngabe wenzeni uyafunwa abantu bayakufuna kuphi ungabonakali ngenza kanje mina ka ngeke ngiziveze uzongibona nje ngikanje uzongibona uma sengibuyile futhi uyambona Dr Mkhulu kumnandi ukuthakatha lento ngiyenza bukhoma noma ngawe yayifuna nawe ngiyakunika lento le buka futhi ngiphinde ubone kahle asidibane nendumbeni nibukele ukuthi ngisebenza kanjani ngibuyile kwiMpuma Kapa TV channel 260 yena uDr Mkhulu umbelambelana uSikhovesa Lamba sadla mehlaso phansi kwaMhlabiyelingana Limpopo province ngimile ngithi Limpopo Mhlabiyelingana amazwe wonke Kapa loDuma uDr Mkhulu ukhona ke ngiseyinyanga namhla kuyinqubo ethi ngihawukele ethunga lami ku channel 260 DStv ngifuna sikhulume ngomuntu oloyayo sikhulume ngokuloya ukuthi ukuloya kukhona ukuthwala kukhona sikhulume ngophondo lwami olwenza imangaliso kwi-gambling machine uphondo lwami olwenza imangaliso kube nesikhwama sami engisenzayo esiyimfihlo yami kodwa ke namhla ngifuna sikhulume ngekhubalo lemali ikhubalo lemali lapho sengikhuluma ngenyoka mangikhuluma ngekhubalo lemali ngikhuluma ngenyoka ake ngikhulume nje ngokuthwala ngicacisela umuntu ukuthi ukuthwala yini ukuthwala ukulanda amandla ongazalwanga nawo ukuthwala lokho ke 1 ngifuna ukukhuluma nosomabhizinisi kakhulu nabo bonke abantu abangosomabhizinisi nabo bonke abantu abadinga ukuba nemali uma ufuna ukuba nemali yiba nenyoka angeke ube nenyoka ungabi namali angeke ube nemali ungenayo inyoka noma ngabe unebandla ufuna ukuprofeta ufuna ukuba nani inyoka ibalekile inyoka iyona elanda imali inyoka iyona elanda icrowd yabantu la ukhona ulandelwa ngabantu kuhlale kuphithizela abantu uma bekuona abantu bakujabulele inyoka yenza izimangaliso ake ngenze umzekelo la khona inyoka kugcwala abantu noma ngabe ungayibona nawe inyoka ihamba edrobheni nonke nihlangana khona kuthiwa na inyoka isuke nimangele ukuthi kwenzakalani lapho so ngifuna ukusho ukuthi noma ngabe unebusiness small business or big business inyoka ikhona uma uza kimi ke ufuna isithwalo senyoka kukimi ukuthi mina nawe sivumelana ngokuthi lenyoka ufuna ukuthi ngiyifake ibe semzimbeni ngigcabe ngayo ibe semzimbeni na noma ufuna ngikunikeze yona uyibone bukhoma uhlale nayo endlini akuyona inkinga ke leyo ayidli umuntu inyoka ayinabo ubungozi akusona isithwalo sobungozi inyoka ngiyayikhipha mina inyoka isebenza komama abahlakaniphile isebenza kobaba abahlakaniphile abanesibindi abadinga imali inyoka ngisebenza ngayo mina isithwalo senyoka ngiyasikhipha isithwala senyoka ngiyakunikeza inyoka ihambe ikwenzele ini izimangaliso noma ngabe uyicelebrate ufuna ukuduma ngalendlela noma ngabe udumile kepha ufuna ukulandelwa imali emva kwakho inyoka iyasebenza lapho akwenzeki lapho kuphithizela khona abantu inyoka ingabi khona inyoka kumele ibe khona lapho
Kwimpuma Kapa TV Channel 260 Dr. Mkhulu Mbelembela Nusikhove Lamba sadla mehlaso eGiyana nakwamhlabi yalingana Dakar Village lapha yayasan ikhona indawo yami njengamanje lapha engisebenzela khona ngithi bonke abantu baseLimpopo province abadinga uDr. Mkhulu bayahlupheka abantu bahlale besuka kude emazweni koBotswana koZimbabwe babuya kimi kamhlabi yalingana sengisondele nginendawo njengamanje endaweni yaseGiyana lapha yakaMalamlela lapha ya kaMdabula yaw Hasani Dakar Village indawo zami lezo yilapha engikhona khona njengamanje engenza khona izimangaliso uma ngabe udinga inyoka buya ke msitale phansi ngikubonise isecret yenyoka ukuthi inyoka isebenza kanjani inyoka ikulethela imali engakanani inyoka yenza ibhizinisi lakho liphakame kangakanani leyo nto leyo isecret engayivezi noma ngawubani angangize ngiveze la ngikhulume ngekhubalo uma ngabe ufuna ukunyamalala ufuna ukuthi abantu bangakuboni uma ufuna abantu bangakubona abantu bakubone sewufika nje edrobheni ukuthi ufike kanjani bangakubonanga ikhubalo likhona kepha lisebenziswa abantu abaserious phecelezi lisebenziswa abantu abaserious abajulile abenza izinto zabo engeke ngizidalule noma kungathiwa sebafikile abantu bathelekile bathi bawuvimbile umuzi bafuna ukumbona noma uzobanjwa noma kwenzakalani hayi lutho unyamalala phambi kwabo bawusale bahlangane ngamakhanda isecret le ngeke ngidalula ake ngiphinde ngikhulume nansi secret futhi ebhedayo esengiyibonile yenzeka kimi kakhulukazi nazi izinombolo zami ezivela ku screen kunabantu abadlalela egameni lami ababona ukuthi ungcono basebenzisa izinamba zami khona bazoskema abantu ngegama lami nazi inamba zami ziyavela ku screen inamba yokuqala ithi 078 78 00 eyesibili 078 05 11133 nansi yesithathu 072 0968 975 uDr. Mkhulu okhulumayo umbelambela Nusikhove Lamba sadla mehlaso phansi kwamhlabi yalingana eKZN la ngikhona emnceleni waseMozambique la ngikhona ilapha engaya khona izinto zami lapha engenza khona izinto abajabule ke abantu base Limpopo province sengifikile zanini Pulukwana hawu ngikhona ngifikile madoda ngoJanuwari sinebhavu labo bonke abantu abalava kuhlamba kufuna babuye bazohlambiwa abantu bageze babe clean unyaka uqale nabo izinto zabo zihambe kahle ngikhona ke lapho ke nakamhlabele ngana still futhi nakhona ngikhona ngiyophila ngokugijima ngokuba ngithanda abantu ufuna ngibalekelele abangakhona ukufinyelela kumina sengikhona eGiyana so ke manje ziyenzeka izinto akudlalwa mina ke ngathwala mina uma ngabe ufuna ukuthwala nawe buya ulande into yakho lento engiphethe mina ngachaza ngineminyaka ngikhuluma ngayo ukuthi ayinabungozi lento le ayinabungozi iyaphakelwa nje idla ushukela idla ubisi ayina stress okwayo nje ukuletha imali ebhizinisini lakho ukuletha imali phakathi kwekhaya uhlala ujabulile ugibela imoto egitshelwa yimini ugibela imoto oyithandayo wenze into oyithandayo ngemali yakho kodwa imali yakho ayihlala ebank imali yala madoda ayihlala ebank kumele noma ufake ebank ufaka lokho okuncanyana nje lokho kwenzela leyo company yakho ukuthi bayibone ukuthi iyasebenza kodwa nje yona lena eqhamuka ngekhwama nangamabhakede hayi ithatha inendawo yayo ngizokutshela uma sowulandela lento ukuthi ihlalaphi ukuthwala kukhona ngathwala mina ngalanda amandla namhla yikho into zami zihamba kahle konke kwami kuyakhanya konke kwami kuyenzeka uma ngabe uyisangoma noma uyinyanga uvalekile umsebenzi wakho awuphumeleli ubathe uzama lokho nalokho ngiyawuvula umsebenzi wasangoma ngiyawuvula umsebenzi wenyanga uvuleke inyanga isebenze nansi inkulumo yami futhi yokugqibela engifuna ukugqibela nje ngayo mase ngiya lapha emaphetheni ukuthi abantu bayazi kulonyaka esiya kuwo ngiyathwasisa ngiyabavumela abantu ukuthi ababuye bazothwasa ngibakhombise imfihlo ngachaza ngathi iminyaka kimi iyasondela njengamanje iminyaka iyasondela yime ngazi ukuthi iminyaka esondelayo eyani kwenzakalani kuzabe kwenzakalani imini engaziyo umuntu nomuntu unemfihlo yakhe umuntu nomuntu unesecret yakhe so ke abantu ababuye bazothwasa ngibanikeze amandla
babone ukuthi uma uthwasile, uma uthwase kuDr Mkhulu uba rich kangakanani. Uma uthwase la ekhaya kubo kwalendoda okuthiwa uMashilama. Bazomangala abantu abaningi eGiyana. Ningamangali kakhulu, indumba yami isehlathini, ngisebenzela ehlathini, ngisebenzela phansi kwesihlahla eGiyana. Ningamangali, ngisebenzela phansi kwesihlahla. Akunandlu kuleya ndawo, ayikho indlu kuleya ndawo. Ngisebenzela phansi kwesihlahla. Bawumangala abantu ukuthi lo muntu ohlala ehlathini umuntu onjani. Ngithunywa amadoda amakhulu kuba ngihambe ngiyolekelela abantu bakuleya ndawo. Bayazama abantu bakuleya ndawo, bayaphakama amabhizinisi abo awahambi amandawonye. Ngikhona ke njengamanje ngizokwenza umehluko, izinto zenzeke, izinto zibonakale, izinto zenzeke. uDr Mkhulu okhuluma uMbelambelana uSikhova lamba sadla mehlaso kwaMhlaba Yalingana eKZN lapha engigaya khona umuthi. Indawo yami sesikhona isigodlo sami esisha endaweni yaseGiyana eMalamlela lapha ya kaMdabula Hassan Dakari village. Ngikhona lapho uma ubuza ngoDr Mkhulu bayokutshela uMbelambelana uSikhova lamba sadla mehlaso ukuthi ufikile uzolekelela abantu abafuna imisebenzi, abantu abafuna ukuzogeza, balahla amathunzi amnyama, balahla amabhadi, bathatha into yabo. Uma ngikunika lento mina uyayibona ngamehlo, angikuniki into ongayiboni, ngikunika into oyibonayo, uyibingelele, ukhulume nayo, uyibambe ngesandla le ndoda yamadoda. Ngikunike ngiyitshele ukuthi hamba ndoda uyosebenza njengamanje, uyosebenza lapha ya, uyosebenza lapha kaSibanibani, uyosebenza lapha kaSibanibani. Ngisho ukuthi uyolanda imali, awuyangi ukuyohlukumeza. uDr Mkhulu okhuluma umgqelezo wempahla kazingane uzophuma phi uMbelambelana uSikhova lamba sadla mehlaso kwiMpuma Kapa TV channel 260 DSTV. uDr Mkhulu okhulumayo ngihleli nje nani, kumnandi ngichaza nje ngomsebenzi wami okuloya. Ukuloya kubalulekile. Uma uloya ufana nokuthi une self defense. Bamangala uphondo lami abantu, uphondo legambling leli. Uma ngawufuna ukuyogembula buya kimi, sihlale phansi ngikubonise isecret yegambling ukuthi uma ulanda imali kanti imali uyilanda kanjani. 2025 nakhona ziyenzeka izinto. Ngishilo ngathi unyaka mawuqala ngikhona eGiyana, ngikhona kwaMhlaba Yalingana. Siyageza, sebesigezela nje ibhavu. Ibhavu ke linto engekho, angeke ngikutshele nemali yakho ukuthi imalini ngoba uzosuka ujabule kakhulu. Ibhavu siyabe sigeza nje ngemali engekho ukuthi abantu abathola into zabo bahambe baphumelele. Bahambe abantu baphumelele. Sikhulume ngomuntu owachithelwa isisu, owenzekelwa imiscarriage. Akabuye kimi sikwazi ukulungisa, uyageza lelo thunzi liyaphuma lelo ke, uhlambe liphume ithunzi, izinto zakho iqhubeke, uthola nomendo. Mina ke babukeli ngisebenzisa umuthi, angithandazi mina, angithandazi, angifuni ukuthandaza ngibe ngihlupheka, ngithandaze kakhulu ngikholwa mina. Indaba kaJesu nje angisebenzi lento leyo, indaba kaJesu nje angisebenzi. Ngihamba necrowd uma ngihamba nendoda yamadoda ehamba ngesisu phansi igijime phansi, la kuhamba khona mina kugcwala abantu. Bayakhumbula abantu abaningi ngifike eGiyana kwenzeka imangaliso, indoda ehasha imali, ngihamba nehasha imali, mina ngilahla imali uma ngihamba mina kuimali phansi. Ungangibuzi le mali uthi wayiqhamukaphi, thatha uyothenga ungene esitolo. Angiyena ukudlala, ngayithola lento yami, iyasebenza, iyaphila. Ngicela niqaphele kakhulu social network, indaba kaFacebook. Ungathumeli imali Pick n Pay, ungathumeli imali Shoprite, ungathumeli imali kwi-bank account ozosendelwa yona. Be careful. Bonke oFacebook abakhona kwi-social network abekho under mina, abekho egameni lami. Lapho kusetshenziswa ipick yami, kusetshenziswe ama-numbers are wrong, akumina loyo. Uma ufuna mina uza kimi uhlala nami phansi, ngikuhlole, ngibone iproblem yakho, ngibone ingxaki yakho ukuthi inkinga ikuphi. After that ngithathe lapho siqhubekele phambili, ngikubonisa amandla alamadoda engihamba nawo. Kumnandi ukuthwala bekukhona nasemandulo. Indoda beyithwala, umfazi bekathwala. Hayi ukuthi ukuthwala kuqale ngoDr Mkhulu manje. Ukuthwala bekuvele kukhona emandulo. Uthwala uma uyindoda, into zakho zikuhambele kahle. Bazibuza abantu abaningi, le ndoda eno 999 la kwenzakalani ngalo 999? 999 inamba esibheke phansi. Uma zibheke phezulu, ubani lezo namba? 666 loyo. Qaphela ukuthi leyo namba ifakwa abantu abanjani. Ayifakwa nje abantu nje. Inamba ongayitholi mahala leyo namba leyo, uyithola ngoba usebenzile, uyindoda yamadoda. So ngiqonda ukusho ukuthi mbukelo weMpuma Kapa la ifinyelela khona, noma ngabe ufuna into zakho ziphakame, uDr Mkhulu khona kwaMhlaba Yalingana inyanga. KwaMhlaba Yalingana ke sekwasala mina ngedwa, akusena nyanga. Angazi ukuthi ngathi uma ngibuye eMamboni inyanga zayapi. Ungangibuza ukuthi inyanga zaphelela lapha kwaMhlaba Yalingana.
wasala mina ngedwa. Ukuthi ngasala kanjani mina ngedwa angazi. Ngangibuza secret. Ngicabanga ukuthi nawe awuthanda ukwakhelana nomuntu onecawe noma onesonto eceleni kwakho. Uma unesonto kuleyo area nawe ufuna ukuba wedwa, angeke uvume umfundisi abuye abeke isonto eceleni kwakho. Lotho angeke uzuvume nawe. Mina ngizwana necompetition, owenza nami icompetition uyasuka eceleni kwami, ahamba udlalela le. Uma ngabe mhlambe ufisa ukuthi ufuna uyazazi ukuthi unzima, umuthi wakho unzima, mhlambe unezulu ufuna ukungilaya, ngicela ubhekise kimi izulu, ningaloya abantu abangazilutho. Ngicela umuntu mayeloya loye mina ngikubonisa ukuthi izulu livikelwa kanjani. Umuthi ukhona uyasebenza. Uyabona ngoba ngisebenzela ehlathini kanje, ngisebenzela ehlathini eGiyani. EGiyani ngisebenzela ehlathini, phansi kwesihlahla ehlathini. Bazibuza abantu ukuthi lo muntu okwazi ukuyohlala ehlathini, apaka imoto ka 3 million ehlathini, yini inkinga? Ungangibuzi la madoda engihamba nawo. Ya kunjalo madoda, umbelamba lana usikhomvesa lamba sadla mehlaso kwaMhlabi yalingana. KZN la ngikhona, lapha engigaya khona amakhubalo. Phondo lwami. Sesizohamba madoda. Ya, uyabona phondo lami lukwazi ukungitshela indaba zomuntu, lungitshela indaba zomuntu. Njengamanje nje kuvela indaba zendawo lapha engiya khona. Kuvela indaba zaseGiyani engeke ngizikhulumeke ku media. Kuvela indaba zaseGiyani kumuntu othile ongumholi wezwe ophethe abantu lapha ya kuleya ndawo, ophethe abantu. Kuvela indaba zakhe but engeke ngizikhuluma indaba zomuntu, mina ngizikhuluma ngihleli naye. Angiyona lenyanga evele ipolofit umuntu emoyeni. Hey wena unokuthi nokuthi, umuntu ngiyamhlonipha, uza kimi ngikunikeze secret la uzokwenza kanje la uzophuma kanje. Njengoba nje ngibona indoda yamadoda eyilida endaweni eyenza izinto zenzeke, ephila nabantu khona ukusila kwijeqeza. Ningangisoli ngoba ngikhuluma into engiyibonayo ukuthi le nto kufuna ngifike ngimtshele ukuthi akayilungise kanjani khona into zakhe sizophumelela. Kujulile. Kujule kakhulu. Kujulile. La mandla engiwaphethe, amandla lawa enginikezwe wona. Amandla lawa enginikezwe wona. Enginikezwe amadoda. Enganikwa indoda yamadoda ukuba ngenza labantu into zayo. Mina nginesibonakaliso, ngikwazi ukubona lapha engiya khona ukuthi kunjani, ngibone la ngisuka khona, ngibona indawo ngingakafiki kuyo ukuthi kwenzakalani. Uyabona njengoba ngibona kule ndawo, sengibonile ukuthi kufuna ngifike ngilekelele abantu. Kunabantu okufuna ngifike ngibatshele izindaba zabo ukuthi wena lungisa lokhu naloku. Lapha ubani nobani okumele avoid lona lo. Ayikho into engayiboni mina, kepha angikwazi ukuzikhuluma. Ngaphiwa lento, yiko ngikwazi ukubona into efihlekile ngaphansi komhlaba. Ngoba lento isemzimbeni kimi, nawe ngiyayifaka kuwe uma ufuna ngufake umoya wokupolofitha, umoya wokubona inkinga zabantu. Uthule nazo, ungazimemezi ngoba uzomemeza inkinga zabantu umuntu angajabuli. Mina ngizimemeza inkinga zomuntu, umuntu uza kimi ngihlale phansi ngimtshele ndoda lapha u1 no2 noma mama u1 no2 no3 no4, hamba ulungise lokhu ukuze uphumelele. Ngaleko kubhadala ngisho isenti, ngaleko kubhadala imali, ngoba angizelanga imali kulomhlaba, sengivele ngaba right. Into zami sezahamba kahle, sengaphumelela. Inyoka yami inamandla, igama layo uMashilamu. uNkulunkulu wemangaliso, uJehova. Indoda yamadoda ehamba ngesisu noma ilanga lishisa, ubusuku nemini iyasebenza iletha imali. Izele ke le ndoda yamadoda, izele seyinabantwana. Kulonyaka abantwana ngiyabakhipha njengoba uqala u2025. Ngiyabakhipha abantwana bale ndoda. Nawe makuthi ufuna inyoka, ufuna ukuba namandla, ufuna into zakho zikhanye, fonela uDr Mkhulu kunazi inamba evela ku screen. Uyangifonela kulezi inamba evela ku screen ngikwenzele imangaliso. Uma ufuna ukungabonakala emhlabeni unyamalale, abantu bathe bakubona edorobheni bakubona usekho sohambile, buya ke mhlala phansi ngufake lowo muthi loyo. Lo muthi obizwa kuthiwa inyamalala, igama lawo. Unyamalala bakubukile abantu bathi basakubingelela bakubone so unyamalela usekho. Kuzima emhlabeni, ziyenzeka izinto kumnandi ukuthakatha. Mina ke futhi ngiphinde ngihambe nemvula, la kuhamba khona mina kuhamba imvula. Ungangibuza ukuthi le mvula ina kanjani. La kuhleli khona mina nayo imvula. Akwenzeki imvula ingabi khona. Dr Mkhulu umbelambelana usikhomvesa lamba sadla mehlaso kwaMhlabi yalingana KZN la ngikhona endaweni yaseGiyani Hasani.
ngikhona Dakari Village ngikhona lapho nje indawo zami lezo kaMdabula kahle kahle ngikhona lapho ke ngenza imangaliso izinto zami ziyenzeka nakhona uma ngabe ungidinga uyoza kimi esigodlweni uma ngabe use Cape Town use Kapa lodumo use Eastern Cape use Kurumane Northern Cape phezulu koBotswana ubuya kimi sizohlala phansi sibone ukuthi yini esingayenza njengoba inamba zivela ku screen ngiyakwazi ukukubhukhela uze esigodlweni sami kaMhlabelingana ubonane nami personally ngunikeze lamandla ubone ukuthi uDr Mkhulu lento anginika yona isebenza kanjani nanali ibhokisi lami engeke ngilidalule ngeke ngalidalula ibhokisi lami livela lenza imangaliso umsebenzi wami loyo leyo nto leyo ngayithwalela ngalanda amandla ukuthi into zami zikhanye kubonakala ukuthi ngibhekephi impilo ibhekephi nawe mawufuna ngikwenzela izinto zenzeke ziyenzeka izinto uzibona ngamehlo zenzeke izinto ibhizinisi lakho liphakame ngempela liphakama uzibuza ukuthi hayibo into zami zaphakama kangaka zakhanya kwenzakalana zikhanya ngempela into zakho buka ngisebenzele ehlahleni sebenzela phansi kwehlahla indoda yamadoda ihleli phezulu kunjalo mina ngiyayithanda inyoka iyasebenza abantu abaningi bacabanga ukuthi inyoka iyisitha inyoka isona isitha njengoba uzwa ngeBhayibheli lithi inyoka iyisitha inyoka iletha imali umamlambo uletha imali akekho umuntu onemali ongenayo inyoka ngoba ngeke aza kutshele isecret yakhe angeke ayidalule mina ke ngiyayidalula ngoba wonke umuntu ufuna ukwazi ukuthi ngaphakama kanjani ngaphakama ngendoda ehamba ngesisu igama layo kuthiwa uMashilamu engayiqamba igama mdla nginikwa le ndoda le kwela seMozambique mdla nginikwa le ndoda kwathiwa uMashilamu ngayithola ke inhlanhla mina uyazi ukuthi abantu abaningi sebahambile izinyanga bayitholi le nto kodwa mina ngafike ngayithola ngathi mangiqeda ukuyithola lento indoda yanginika yaba seyashona ngasibuza ukuthi kwenzeke kanjani atalinde mina yini na ngikhulumile okungizisa ubuhlungu kakhulu esengikukhulumile ngishilo ngathi abantu abasondele eduze kwami sihlale phansi ngibakhombise isecret isikhathi sami siyasondela yimi engazi ukuthi esande lesikhathi okungijabulisayo abantwana bami bayosala balala ezindlini eziright bagibela imoto eziright yonke into yabo sengibalungisele sengibenzele nawe buya ulando okwakho akuna contract okwami okune contract okwakho ngiyakunika nje waya mina umuntu owangenzela wahluleka ukungenzela okwami kube ne contract kungabi nayo i-contract wavela wakwenza kwaba ne-contract so ke njengamanje yimi engazi ukuthi kuzokwenzakalani kule minyaka siyakuyo ningathuki buyani nilanda into yenu uyibeke ebhizinisini usebenza ubone into zakho iphakama into efunakala emhlabeni imali ikuphi okungcono ufe uhlupheka kunokufa unemali ikuphi okungcono you can choose usungachoose ukuthi ubona kona kuphi uDr Mkhulu okhulumayo umbelambelana uSikhovesa lamba sadla amehlaso phansi kwaMhlabelingana umgqilazo wempahla kazingane zophuma phe endaweni eseLimpopo province eGiyana lapha yaka Malamlela Hasani uyayibona le ndawo lapha ngakoDakari Village ngikhona lapho mina koMdabula ngilapho nje isigodlo sami silapho ke bayokutshela abantu seyifikile ke le ndoda yamadoda eyenza izinto zenzeke abeze bonke abantu balanda into zabo sihlale phansi umuntu ngiyamhlola mina ngihlole ngibone ukuthi kwenzakalani angikunikeza into ngayibona ukuthi lento iyalunga kuwe before ngikunike into ngiyabuka ukuthi lento iyalunga na siyibone ukuthi lento iyaphasa iyakulungela ikakhulukazi into yami eyebusiness ngiphethe mina ngikwazi into engigudi kakhulu ngayo ukuthwalisa umuntu lokho ke number 1 ngikuthwalisa as soon as possible ubukele ukuthi into zakho ziyobe zikhanya kanjani uma ufuna ukuthwala ke uyathwala ungenalo ibusiness uyathwala unebusiness njengami nje mina ngathwala ngingena business hayi namhla ngoba sengaba nama business aserious ngathwala ngingena business ngingena lutho ngathwala into zami zakhanya zahamba kahle namhla ke into zami yiko zikhanya nje awu madoda kunendoda yamadoda endaweni lapha engiyakhona indoda yamadoda engeke ngidalule inkuzi Malanga engazi kahle ukuthi namhla inebandla lengasukumi phansi namhla phansi amandla la ekhaya uma ufuna ukuthi ubuwenze into yenzeke iphakame thwala uma ufuna ukwenza izinto zenzeke thwala uzawubona ukuthi into zakho ziyophakama kanjani
Sengizovalelisa kwiMpuma Kapa TV channel 260 yena uDr Mkhulu okhulumayo umbelambelana uSikhova Lamba sadla mehlaso umgqelezo wempahla ingane zophuma phi eGiyana Limpopo province indawo kaDr Mkhulu ikhona ngicela nihlangane nonke nize kimi sihlaleni phansi sibone ukuthi nginganikhipha kanjani kule nkinga we celebrate ufuna udumo ufuna ukulandelwa imali buya sihlale phansi ngikubonisa ukuthi ngayenza lento yenzeke kuwe izinto ziyenzeka nazi inamba zami zivela ku screen ungifonele kulezi namba ungayenzi mistake because abantu abaningi banesikhathi sokudlala baheke izinamba zami bazama ukuthi baqole abantu bafune imali kubantu nazi inamba zivela ngisiphinde futhi ngizibiza 078 78 00692 ASP 078 05 111 33 AS3 072 0968 975 uDr Mkhulu lo please ungadeposit imali buya kimi sihlale phansi sibone inkinga yakho Limpopo Giyana Tzaneen Polokwane buyani kimi sihlaleni phansi ngenenzela izinto zenzeke kwiMpuma Kapa TV channel 260 Dr Mkhulu uyavalelisa uthi kini asihlanganeni khona kwaMhlaba yalingana naseGiyana emalamlele ngithi nisale kahle.